apo menteme ho ase eno na de bedai Asem Mpe Nipa ye betumi akon ede ajewo ni nyakafo no asundue nsem ekon na Asem Mpe Nipa ye ka eho asem na nansane na mehyemobo se kasabia ana emrani bia metai ede ba no asomfra katachi no mechire mumu Sompa 93.1 asomfra katachi no woya anoma na asomfra katachi no woya anoma bia empempi no wone apatu prepa na tanamo a bible kura ka ho asem na asomfra katachi no woya anoma bia sedie wotu erba by nentaba mu no woya anoma bia ne kana no so efa yie papa na husuo no eye tuntum ani fitaa ne ho fa yie papa na wotumi ekosoro no agya ne ho aba fam no ateten ntaban no nituo efa yie pa na sedie wotetre ne ntaban mu no kwasi broni hu se enoma bi tutu enunti ena aeroplane se do si ye no na etufa wiemu no wohwe anomasu ena kwasi broni ede eye aeroplane kontem ebantem ewo wiemu a enye asem keto akra na ene akoye boja ye wofutusem ene sei Sompa 93.1 ya wone papi asagu aproso a ye de ebadan yetiefo na ene apotwe bia eda edwaso no ano den papa apotwe no ano den papa enti ene wo fi a twebe wo fidie no trankwa kwanua na se na so radio no se sompafo no omompon yo akompra ko ekoye ni na Asem Mpe Nipa no yei ena sabrain baton no ekura ye ya ye de akɔwie na wohwɛ nipa egu DC house ha enya asem ketwa ase ho dede akompra ko ba ye no hey sompa di asem beba sompa wode asem ebeba na ene ofosuo bema mafutu sem mede brown se janhwehwe animu no ye woni pa bi wo ho a se yenya ni deyo uhu de sani pano obasa wo ye no na ehwehwe animu asane masetinkom sankrofo no onu omu atifi a ya hwe omu yie papa efrise omu ka me kwa Asem enkwa brofo beka brofo kasa beka cho se Asem wo bibia da bia no ka Asem me bia onye ni papa na kawiase akasa de kaye nambanu sumu akie nambanu na ehwe na krobia sante kotokomia ti asiase banu sumu a emia bakufo owuraduru a egu enu tika akwanua kura de ka afewu sankrofo no omukasa nyina ye me eno ne Asem no enu tika oka reason dia na ka ye yen ka afeye pa we ya meka wo bi se tieduofo so be maneka awadefo bi kura wo ho a se wo ye japade a won pese ni kurukura behu wo ba no sa ena bema bi wo so wo ye japade a won pese ne yire ebehu anuti ena mafutu semu a medebro ti a wo ye brenu nti no eduru ba bia wo pese ehu se wa ne wa eno ne hwehwani mu no emwa won se wunuanom kura no eduru ba bia pese o kana o mo ho asem kire papa no maame won hwehwani mu nya bibia na animu eduru ba bi kura no amoya anuafo no aka mo betumi adwena pom no reason oposo nko a ko maame ho ne ehu so nko a ananwoma wona atene anuti ena masem ameka nyina ne se de ko wie hwehwani mu no nyina ya se eye
me emfa sense so bo me sa na wo de ba ko no esi so a enan na aka no ehemfa na ehwe anuti me pesa me de me kasa no be ko akire mafutu samu amede mamo no memu no yehwe na yenya hwehwe anim no ya pesa ade no we kura de yenko ne anim ye ya ne pesa ye no emmoa se sayo no efiri mu a ekuo bi awo mu adwuma bi awo mu awade awowade bibia bekoso toten amankunimdie ababrabom me modofo pa of Oforisuo Aboagye enefie boja ye mafutu semu a me de ebre matiefo eno no pokwabena bra medasi wafutu semu ne say nefie ye monetata ye bre no mafutu semu no wotin musa no we sakra mamre animunyam eyesini bibia animunyam se die dimpa eyesina hunyade no animunyam yesi bibia bra se onipa bia wo start abrabom a wo fifie efiri 15 years akoda wotie maame ne papa wotie me be de huye hihye woni mayi emfa woni padua ne woni monyam ento atopre na emire bi wo ho ma e bia na Kristo Yesu amantem na wo be se woni monyam na wuntimi mpim ko woni anase e bia kadibire bi abeto ho ayede mawo e be bo odi aka asem asi debi wenu e kronfo wenu ye udini wenu ye okotuni debi build hu ye na hihye hu ye ema woni monyam no ensa so nya increment se animonyam no epeja ade bia nyankopon hihye to obia no eye mre ene na obefa wade edi so abrante wutie mi ababa wo wutie mi bia na wo ye minister o ba na wonim ba onyankopon de wonim bia na wo ankasa na wo ye sojani anase wo ye nurse ni ana ba be medical doctor ba baba wo sabri a wo ne nam anadwe a wo kwa wo ba no se woni monyam etia babo ne kas edi pa ehu ehia esine ahonyade oni bia okuta ni monyam bia no wonim nanso onyankopon nim nanso so bo abrabo ye hihye ne mayie ehwe wodi padua ya wonyini bebeto wonyini ebebeto etini bia wotim bia nhwe kon ya befa so a obayi koreje ono nkasa ni padua emfa abrabo nto chacha enkobokro no na ebia ni monyam no ebia na ye ohima ebia na ba ye ohene ebia na ba minister ebi kuro na ba ye oman panyini nanso wase woni padua se woni monyam ene mani ajeso mewura ho babi sikani kese epie babi opie friye eni babi ne woda amane bia ne woda mu no wan fere life ani agro opim ko nanim ye adwumaden esinkete se me ma mani monyam pepa o hyen hu nkran ene o ma we mu nyina babi obepie bia na ne ho ebon afiafie mu waye prekese ye bondi sa wana me kan ho asem chiro fa ho toto obi a wo bre wo wiase wo huna mane wo hunu yade ye ne eka ene nim gwase na odi ebi tuufo no ene wo se wo fa ene monyam eyesi bibia pe woni monyam no to e ma ye nse woni monyam ense woni pedua menum sense won kasa woni pedua me pa chew enkono no twamo nkrofo twamo ni nse ni pedua no na dache onyankopon na hihye ebia na wo hunu ho se enkoye ma pati na wo ye mate ni wodi no kuresa onyankopon betumi ama wakoye minister ebia na wo taxi driver utwika weni age utwika woni ase no o papa yenti wodi amaspe krampo no na yegu woni mase amane hawo fa won kwane wa hoden ene woni monyam ne sie ne di no kuresa na fa ho ma awurade na ebre be so a babia wo hye no onyankopon beyi wo pie edi pa ehu hia sene ahonyade na animonyam ensa ni monyam empepe ni monyam Oforisuo medase wake
Yamashafo nyina akwaba eba Sompa TV Sompa 93.1 na Asem Mpe Nipa dwumadie no na ene sedie ebre no atiaye no Kennedy akomprekon Japan ene wone omahene ya dubuache atwetwe enkomo kakrabo afidikesie so ema sema okaye no duru wiase afa na nyina Kennedy asema okaye no duru wiase afa na nyina se wo ba amamabunu emaburu benya adwuma aye na no wotwe abapa ho sima emienu na bronya bosom ya tosom yansa no ne da etoso edu enene 10th March 2023 ene eyeda kropo twediapon basaya dom ono akasa abo na bolbol nyankopon a waya ne ho prakasa jamatu ofiti kotia na ne ho abo afefie mu no sa papa we na Asem Mpe Nipa meka ne ho asem na mede amount na adwumadie we no metaka kire matiefo se emasem embunkam fawso ansa na odi Asem Mpe Nipa debi esisisem appointment me wase eno na odi bedan Asem Mpe Nipa ofoso bemane na pamfo bepene pomasi bere na wodi amount na ni nyina kanfo an yetwumadi ayedie no eya asumdie nko a asumdie nko a wama samwa wa ha odifo pokwabna watena se bama usu kantankraka ginedwa ohene yire mame yeboa akua suama bronya woya wono so atrase abrewatia no ne ho aye fese na kadia kompre kwa Japan ba ye no husu onamase ye ho se no ye deyo no totototo ne sa na o sesenwoma wone tofia kwa na my sister mami we okodi ajewa no okodi ajewa no okodi ni aboa wofa ade a wofa ne bum sa aboa we ne ho wanwo papa na afutu sem o yede eba ye no na efiada ya na wafutu sem ene sei na so yede bre na ye adwuma na wo se yetwitwa nwoma bi so na ye ko eko yanim na meka ntre yetiefo nyina se efiada de ya na eye bojaye efiada no eye bojaye na apotwe yede ato ya proso na ene yede ebremu ene se hwa ewiase obia wodi opewu ewiase obia waduane a eto ne katrema so ye ne de na ene ya potwe a yede ebre wo no emu ohu papa aduane bia wo Ghana ha eduru ba bia Ghana no ewo sedi obia sika na asem ena edin bi wo hoso so a ekona nim a na aduane a manfo eto no Ghana ha pa ene de aduane na aduane be pa so na manfo bi edu ba bi o mkoto anu o mfere na so sese aye popular pa na sabre no ebre no nti no yankwa apotwe no biem yankwa futu sem bia kwa apotwe no straight ebre no nti modawroma yankwa apotwe no so ye de bre na ye adwuma na eduru ba bi a o manfo bi ese gabins ebi so se gobe na saduane no ebi so fra no concrete chese ekọ yamu a na ayeden na dia kaye nsuo amanfo bi de ye adwuma pa sa gabins no ebi so fra no garani adua sa na ebi so fra no saduane no da ho a eno no eye popular amanfo bi pepa na aduane bi so ewo akamamu so a se ukwa akopa bi ato wanhwe ya unyiro wono na asanso amanfo oto ano mo fere eno ne abete no ebinom so fra no black senya de ya na anim wo etum no abete no ni din ba akono black senya anuti se wohwe garani aduana gabins ana gobe ene black senya abete a se aduane we de he na popular pa amanfo etai eto eno ene apotwe a efiada ye de ato ya apono so na ye betu no sre ene abasa ede amamo na wodwene ho kakra no ye kodigwa emra every say abo ntatia betwa so a gese wona maba so eye dwuma ko bia dawroma ena Asem Mpe Nipa
omobo echidom na nwumire bia yetumi ene mo edi ahyiamu Kangin alkaline water yankonum su papa waju to say wuto nsuo bi abonten anom but ya hwe nsuo na wonom no hwe ena nwumire nsuo amekanfo na mede amawo amanfo atu aguso ewo Ghana fa na nyina ni kumase hapa ade Kangin alkaline water na sa Kangin alkaline water no 8.5 9.5 alkaline na sansuo we no eno na anom ko ni padua mu a ya de bibire bia da wo ni padua mu said the doctor woto webek eka no ebetumi atu yade na se na adansidi a afira to fom na Kangin force Oforisuo bema adansidi we hu behia so obeka kire wotiefo no se wo bia waye na adwene se wokoye operation ewo nufum ayade na wonom Kangin alkaline water 2 packs per wonom ye no yade no 2 amem efa jamsen eko sa na wo bia ne nan ahono na epai na epese soni nsuo no wonom Kangin alkaline water no ni nyina enso atwetwe a wanya na yaresa umpewei na apede numsuo na chei ensa enye yade ensa yade emfa emaw umpewei na apede hwe ensuo na yase afra na acid no wonom na acid ni wom ebekun se wanya anom a ebekun eno tiyanum so pH no 8.5 9.5 eno ene Kangin alkaline water no hwe sansuo we ena wonom a ekonna ne sade wo nipadua mu na sade no afiri ho a eno ena pressure na ebo so no ebetumi afiri ho ekonna kwa tuetue baka no tuetue baka no na sade wo wuntrimu no efiri ho a ne moja no atimi adi afrusa ne Kangin alkaline water wo ba wonyem no bi wate esiesie wo no akoda no da yafrum no na esiesie kama okode onnom Kangin alkaline water se kone kotobi nom na babua wuye papa abawo ruta akwante poso brema UGC eho ena Kangin alkaline water odi ni juma yafra wo mo ahomatufo we so 0241 449191 0241 449191 and 0507 379474 0507 379474 na ye kwa ni ye kwa hefa akosa ye ho yade ye kwa ni akosa ye ho yade ewo Abe Herbal Clinic every semam ya be ono na dodo no a friend the sickle cell doctor wono a na amafo friend Dr. Sampa Dr. Sagro wono na se yeni aduaba no na yefo na haba no sa yade eno ti se uduru mam ya be ho a bibitronku a na wodi etu yade ase na fibroid no a menua ba yenko na yekonom aduro no bi fibroid no ebenane o ma yemfa se kankan se yesi ekoye operation ansa na fibroid na free ho a ente sa anyitum yenko Abe Herbal Clinic na yekotu ya fibroid na se epilepsy no a yanimguase yade pulse na yekoko ha adwini ye wapa diabetes hepatitis no a enam sa yade biada Abe Herbal Clinic na betumi aboa yen tanoso apatapa new site ho ena otini juma 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Abe Herbal Clinic ho ene yekosa ye ho yade odi bitters ofrewo odi bitters ono ena wo frewo na yase group of companies ena de sansa trufo we yaba ensa we ena mema no mati wo manum ensa we ena se manom a wo mafrichi krom no enyoma tumi esane kama na ma wo ho ato wo kama efri se amanfo dodo no a ena edi ho adanse na mema na danse die ba kokora chese emma wo mo etimi edi nkomo ebo mpaso anadwo wa bren koda na deda no ade be chia nopa no na ye momo piafo eye odi bitters na yesa anwanwade no eno ti yekoto odi bitters na ye yiyo no ye fa bi enkonkoye efrisi amanfo pe na ye wade no ni engagement ne parties ahodo ni nyinada eye odi bitters na mekanfo na media mawo na ye hwe ni sei oba wonyem enfo wasem enko odi bitters so emwa
oba wa mane ba no for odibites emwa okra na akoda wo ni vie du nwotwe de se wo ye wa adwin so obanum odibites ne echewa se le besi etwa wachi man emwa okra 0244 723541 0244 723541 and 0275 90 7009 0275 90 7009 yako na yakoto odibites jasi group of companies nensanu nyuman papa no ebi enono 3A Herbal Center 3A Herbal Center what the 3A co capsules abedwaso tieni yepa na 3A co capsules no epepi no se ukọ ne ka se coco master 3A co capsules no a na sedie esi edi dwuma esa amafo yade coco yade ma ano de ne pa o ano de papa coco nti ukọ no obi achia ne to a wanhwe yie sanya from abone na wo yi a emansam sisie o enu ti yakonye kopre coco adru achira kwan dia na 3A co capsules coco master yakonumbi na bema se duru baabi na coco na papa wo yam na se uja onan na moja efrimu eba hey ema bema ni mu enya den ema mu nya den kwa ebeku wani mu ase ote ho o twa de na wonom no eboaw ama usisim aye den onom so woyam ensio debi na obi wo ha na adwo se wonom a ebema woyam atifiri na ujijeja na basa entesa yekọ ne econom 3A co capsules coco master ebebu aye pa ba bi eto no otu nuro ewo manka nam biada kumasia ubenya bi ato na wo so anom na wo yade no nyina da coco no ase atumi atu colina heba dani heba misty heba ene apidank ebusu se chapo yekọ na yekọ ne ekotobi na yemfa entaki coco no efrise coco yade ye papa odifo Samuel prayer and counseling center ebiye bremodifo ba kopa ye kafo no na ye de amawo ono a ene odifo Samuel sa odifo we no se dia amanfo achi na tum no obo na baso no utifie wo ye den ye kana emene wo eye ni guasie ena edware wo promise and free ana obi so obeboa ade che ye no wo ko ye no wo hwe wani manhwe ya to ban fasuo afa ho afere wo hu o ya de kwankro amanyoma ye bisi basa yakọ yakontusem ya wadesem ye ntumi enwo dia wo ye wedding na che amanfo ani san wo ye wedding na che amafo hia wo ba yakọ difo Samuel ho na bibia ne konso bia asosom na untumi emfafuru no won twetwam emfamam efiro se ono kwa na honhum aniwa akropo twedi apon ba se ya dom edi atom no mesia hembobo ano ejaba family house hona jakokọ na so a odifo Samuel oko eje kropo twedi apoma bonsam ede wo matomponkyere mu yakọ difo Samuel ho na se wafom kwan dia mesia hembobo ano 0504 588454 0504 588454 ana 0578 405519 0578 405519 ana 0265 441995 0265 441995 ya comments ya hembobo ano odifo Samuel wo twa hwe contempt na wan contem a ubegyina tenten efrise nkonwa nyina so ye ma hey wa hwe ya no wagyina ho ama na yo ya contem na free contem efrise memene dade nipa no ewo babi bebiriko yakọ odifo Samuel ho na adie bia ye hunhum ade no yakọ na yenkotu ase ene apotwe ye de ebrewo no gere na adua gobe ene abetie die hepa ene ye popular omna samwa voice me dash Sompa 3.1 anaso ya ne ana efiada esi ya ene ye bojaye ti bibia betimasi ana ya de tifu asese bibisi sa no ma ho se anaso efiada
Mafia meboa afia mafia swami bola ne ho echa mami oyade swami ni ba ko so aba cha swami ni ba ko abroti swami ni ba ko bi ma Emilia ono so be challenge ana one mafia ne se ne se papa say that say otimi to mafia free line so no Emilia no bantem ana enwa ba magazine ayi de awo magazine obaya so metene nka che obaya say akwahwe na kira nipa etene nka che pa na yese kwwe na driver kwache onda wayira driver kwache so dia ya ko ba sanse ni kuro mu kwan no manso yese o mo ye bridge bento o matwam to waka eja sana ya manso kwa bnaso driver kwache aso tene nka che katacha kura sabe o katacha wuye am say entene nka bim Oba no sat at sign na wakawa na watu kwai kwa abonfo abrochire bi chese buza kwa space abroche su de ko be chikraye yo but yanka kwa space open manso eso ne ho na ekwo kwa edrume bi anu ne we ya fine edrume bi a wo chia ne wajabi ne wo bo akutia kwa Asem Mpe bi kura Osei Aboagye se ho na ja ne ye di e kura de Osei me nka ho chanete kwa space oba so me chia me nua ba me ne firi wo na no kwa nansi o ka suaja na untimi mamu abrotia na ebo awo ai mebo na obakai na onkai ninka yo ba ko te fa so Osei ja me no nya fa Sabe de edu ba bi na wa say Aboagye se ni miano na jamia ma no kwa space be manso obe manso maju aso ho ye maju aso ho ye na Peter Peter de order na masesa ni din no oyibo bo ate ese Peter masesa ni din no de na odi abaso ye ana abrante auto collection DJ Azaya Odifo Azaya voso se me se ncha ire o matenzo obapo na cha o se me yero ba ya de mencha be de obi ano encha kase akoma no oba no me yama ne na se mani je ne ho obesra ye wa ha no na odidwa kakra na mani je pa kwa kuso obato me na eye me fe pa nipa ba ko we disappoint ya pa original Nigeria in fact wa promise ya che aponche wadi asase katachoti ase no di asase se obetwitwa asase amaye ye meje ewo bo hyan ayi wo se kotwi ana se kotwi na no ye bedi bronya ya wo de nka no kwa de nka wo fom wo mo difo de nani atoso ye nya de no difo de na nani da so se wo be me aponche na me kwa aponche na ama na ye me dewu aza enanka na aponche onya ma ye difo ache nam no kra wi aponche ma wa che na bra se kebende na onim Oforisuo ni tini na anya fanka ho ye bebubo ne pepepepe ne ye di makwa gu ho ai and kwabna what ye nka moni o na ama e mo ro nja wanya de o wanya de la mane ha ye nwa ba ablotia yakopon ya adomo a wa chihye ne makama fridge ode ko si memenda de menu bi no Oforisuo na chi e bi ni bibie di bro nya no kan ye aba esedi na mi sister wono o twantro de bi e wo tell me na so wa kan je betwa kra de kwa ku ka se obe ye rere pa se okase aponche won ntimi de akokọ beka ho na me de aponche aka high combination na ne friend remes na me de kanka krabia wo bodo enti e be de pa ni mun kwan so ye wo de be ba ya me de be ba ha me ye di no ye betwa e de ato me de me ka so de be kwakofa ba so se panifo se ye nkrokro ntezo on so krokro ye omo se ya katacha wo ye o ma ya dwane ni da jafe na be mebi adi on chantro onyo na onwuni hu ani ma se kra onye so wo panyini panyini na ya keka we nyina na ya ka jahwan na ke adu hu ye nya no na mekan wo ye chema one gas we na no me ko ntonso aboaso bebi ana ton wo no se o vina sisi wo na nya ho na yi kase mu no oni kase mu no o mure na onim se onim se na me hwe ho a me hu ke adu na me hu ke nam ke adu de hini o se hoso na mfa kokuru mu tim duru me ya na ma se gas o vini so na ada me na msike was Oforisuo ma nyina me company wo be ma o ke adu de me se ento ni be se be mfie numu ko no ne waji kura ya fa o na dia sana kan na ni dia hwetari asa na ya hwe kura mrofo ba be wi ana ko
de wo ye no ofo se onum se ono ni ho no mo akenya national oven ke enya bi ono na ni aye dia but why to say apostle Joseph on say be bia gas oven odinam no bra o de to pano ense na no kwase so be play o so chesi papa no obetima ye because the way o si na ke obetima ye ka me ka be bra the way si twitwa nchense no for machines o some machines ono so na aye na ne machines say no me bobo am sika no kakra kan makoto kantan kakra ni pick up no obetima to obetima to en so am se ne bo de nche famiko bra o kenya machine o mo se kan fa koto ovien me koto kantan kakra na ga koto koto pano omono yanchia mazi for no fake one master Musa na no freyo abanga isaban na kwa no mo de naba ye busa ye ohena yire ye call no enkosi adwoada no na wa ye na enya ne ntiasa wansi wo na momoko fie wo de wo mi say ya man yi say up to Monday wo no amfa na ho ama ye de wo mi say yan hwe na kwa koto juma wu ahye anya bobone so o da bi awomra boko womla ne ebi ko betimi aboa no true ye na bia no bia dum na dwuma bi because obi behwe nkwada no ebi kra no wa do oso na kwa meka papa bi kra frame wa bruche no se ni kokofo wa so beti mate ne hwe so asase kakaka da ho wa process da so kama ye ya be pon ye be che na fofo no a se WhatsApp group no mo ba kakra e aspra fo no chaka me busa no se kwa me do din ka we no o se me man mreketo abi oni problem o ye ni passe ye wo ya bruche fo na chaka say no Misasaka na Misasaka nti okure yimu so kwa bruchi okwa bruchi on ko na nse na odi dwuma bi okwa so ye kwa ni o odi du kwa wa ni Easter no band onyama o be ba nsa no amasa akọ so na me di na chi ne kwa wa sa ayi bi na parish ayi na ye wo wa wine na men kwa so mo no o ko ta tu bi dabi ko de me kwa na me dabi ifie nya manko wa ya de papa o fo so wo ko woni e wo mo a ya do tu fa wiem no asoja fo gwa gwa gadi wo it in case of fire say want me anu ma ya awon ma soso mu no ma be yero kesi se utimi ja ho kore gu ho utimi dwiru o fo so de ya do mu na miem sentence me de me ko ko lando fo mu ha park ni so ho na se ko na me ko na me ko ka dua nko na me ndai me ko yes oh jimani eto okro yimu o wa wo di na chine ni ko ba bi o we mo tia ba bi a mo nche tilapia kwa na o we have for half yen san ko ba bi foforo sa o se intentum enjoyment no ni kwa so tia number ko nya sa be me ya wo kwa opechi ekwa bi so no Mr. Saka opechi se o ka so entertain wa sa no tie okay me ne ko ya tia ba bi se o mo no ya intentum yen san ko ba bi foforo se kwa no buro nya no se street wo ya obi a hye speakers wo kwa Easter no nti o do mu di pa say Easter na ekwa wo nti ebeko me obi ka se ode mbeko ho na covid time no ba ya mitri anye kama obo we dan kama so no bi ode mi kurum se ko kwa na metie Mr. Saka minim kwa mo fa so mu si o mo dan abrosan so botan so pa na obi asi na na musa se de na anwea ko enti yanwe na yehu na yenko ya potwen so okay and then Friday timi de pese agroya da na de nsa kwantufuo omra samoa gari ne adua ne de abetiye de na ye popular food pa amanfo to eto popular o de se tiawa ofo so medase asemu ohia madwendwen ana ye wala aje madwedwe mahu mewi o manwe e ye wala aje ofosuo apetiye eni yokogale meza na mavodi anase gobe ni kwa de che na eba o amafo fe fonde ni enim se fe ni yokogale bi fe concrete na de tie nie ma me nchemu kaka na emesi so aduane ni mienu nyina no so obi osika na okoto aya na ofele me ka o ma me mbede ya na ofele batene meyi mu baako obi bu se sa den kwakuna ya ko street ya na ya na umpen da bi o unji ye to na nsese mu a moguru nyina ka ho sa na tie pampaso ni mamba mu na den e kan di ho na o ka se tu ma me question na me ko straight e be na ye de
ayo wo de wa pese wo de ya what time ye nyampon wo pese anso okay wo tu kwan ma badwuma oh me de me wa ya abetia ne gobe anayoko gale de ye popular na manfo to eboa manfo me eyoko gale minimini ma hu gobe no okay aboa me kwan bi so pen ofosu wo busam se die nti ye wadwane bi wo hono mo a ofosu wuni sika na nya bi dia woto aye nnwom because of se wudi aduane ne wakodwu nswagu na within seconds komsa do na wuni sika sa obotom ena de kro no ba no enti ye kese hotman fo aduane pa etimi di nipa etwa kwan ekokwan tenten a eyeko gale mame ka se mencho aduane ankasa ye friend gale ankasa no ti o meka de wowom any beans aduane ye friend gale woko Nigeria mamu a ye friend eba aha yetimi ye gale eba no wanya usiu bi na wonantwinam hyehyem ano ye sikafo de no sa wuni sa wuntimi nko sa level na wo te say ye ne de bia wutwu mako wanya mante bia twim na wo de wanu nsuoje ye nton wo de nchine kakra wo nsuoje no uwie a wahwie aguso nanim ba ko bi o secret bi om beef ya to de to nkwa am ofosu tama na me so concrete so concrete ka wo blog no ade na ebuai no fantini guy bi na kire me na yiri ton beef na ono ansuo ne sa na no unse beef nchire wo mu da don fantini tum na gale no na wo hwie aguso ana no kan se me kokan gali na waka na sa beef ni nsuo no ani beef na nkasa no ofosu so onya umako na beef ni nsuo de fragali na say yete say e bana ofosu wan yo ni aduane bi ada na betima tra ho fiti anopa no ama de awi adwuma ya ka nsuo nko ha na ni nwan sa be ka ho ni nwan so ni nwan no beans aduane emu odu proteins an wom beans obi a wonwe nam oso won penam we u share rastafari for na won penam no ye rastas ye won ahodo bebere o ye rasta de boy de boy life any all rasta wono no sabi utimi chichi wi se mana ede no betima no nyina wono ne de no any all rasta wono ne de no wo se won pe fini nkeka wa wonwe nam sa nkrofo no na mimi momo de mi hu se wo ye typical rasta wo mo sa nkrofo no wo mo choro no ma se culture nwura mu na sabi predators o tena efa ne ho adwe on passem enti se wunya sa beans no obi a wonwe nam beans eni mmire ena boa no eti ukonya beans in the wo gare na maka gare ho asam ena maka beans ho asam akoka mienu ena combine ye ready de ka ho na wunya zomi nwuya zomi se ye zomi o se ye nwo wunya de kwankye na eno so ye nsuo enti unim wunya beans no ono a unse beans wo sagu ayini so a gare ni gu beans ne so a nsuo mu dada na etu mo me mo maji 5G ba ko ate mo ye say me wo fa say ayi na de to so buffalo be maka kaka no ana me ready body ana me ra ho man say so hu wunya sa aduane ye da so yi na wunya fork we de fork na edi wunya fork se fork ni fi de yusu nsa so se jitwa san wo no so se nyina da so no na wunya sa aduane wo ya ofo so be ma wani mmiri obi ade da obi se wanya ne fufuo ni akrante wudi sere de komo agye ne mpadifo se de komo gye ne dai me etunya sa aduane wo na wudi a ma obi twitwa akrante nam ane ayi wonfa ho da because wa me awie wo betima nante fira konkokọ wunya aduane wo di a de aka nyina ye nsuo ye kwadi aduane bi a wudi ya Joshua di mi o na atwe ho da bi obada ban asuma si bada ban sa aduane bi na aka no de wo ka no obada ban abetie no obada ban aduane won na wo de ye ne ha ma me set example bim chan ye ne ayo hai ye ne hai ya dwuma mu hai aje aduane wa e pese mbuja ya bura no isu ayeti Sompa aje aduane wa so na wo kan aje aduane wa ye ne ya maami o wase hai hwe lai ka kire mo
Aka chiremu. Liar yesa. Kajemu. Kachemu one so ofi hanu mo se sa dwan ko sa lie. Yenya yesa lie. Ukona sanjawa nano kataje be ma bi. Kataje be ma jame mpesa jame bondi. Wokwa ya san no den se we hye awurade mama ntem. O kaninsa. O kaninsa. Na timi no. Asimasi. Ana do so ofrenya. Enti ade. Enti the person for so make nyina ne se. Yoko gale ana gobe. Utimfa apete emetoto no. Kachiri ko ho. Kachiri ne via wan. Kachiri school fees. Na say me mo fa say tiatia wa bayi. Buffalo yi. Wan yang wawu. Imamo wan. Dr. Silas. Silas doctor. Ai editor. Na no me ne ko bombu ni boye mienu nya bi na me se basen. Basen mi enko. Libya boga. Na no so me ne boye me se basen. What's the Gobeno? No me get now. Esaja woni ma so ma sifia. Gobena wa ha no. Na nim se bia register. Obi wa wan sala yo register dada. Protocol ne de to. Enti gobe. Enye aduane a esese etoto na se. Na de tienie ba ko bi ehya brepo kwan so. Ne da sen no em se dabra o escape of so bi bo self no reda. Sa da sana ne noama ifo no slave fo no Hitler noama wo mo no sa da sen no eno na em se da mama na koto wonim wo start no pa e mo be ye mfanse be 2 o'clock na sa gobe obi ade mekan nipa bi onim abrepo kwan no so mama bi hye ho wo kwa abrepo wo se nifa kokokwe ba ko bi so se adum baby ayi adai yo prison ho wo ko prison ho no na chese ya agenkwa na chese ya hotman for aduane na Ghana onim me de masem ba wie no e hotman for aduane onim Ghana tie Ghana asikafo omuswa anyafo we ni di ADB na so wa mo na yes na ya friend say Buffalo wa ya de o hwe aduane na kono wo kira won say nipa bi wo dem o mo na se tokum na de tie nie kwaku adum ho de na de ADB mo ukwa rely polifo no so wo bi ho nani ma de bia no mo sa de kwanche wo mo de bi ho ba ku bi ho anwamu anamu fita sa hye ho ayedua na se mo nti obi kan de wan de betima kapete wan ti obi ntro cha wo say afi de ye me se mapon me si yoyi de be pesa me kan nyina ne se ma cheche point de wo so want ase no wo kira ana Monday won tu ka se wo mra se mo ka je me kwa akore me se sa aduane wo yi enne ne bo kra ye de chen mo ye ton na bonten me na me ke chogobe ne bo ye de chen mo ye ton na bonten e wo kro yi mu kro la yes okay eti de pesa me kan nyina se ya kapete ne gobe ana yoko gala but this time aminu mi enu twai hotman for doso minu mi enu ye hot ye nya kakra di gu ase a masa eya no pa na yetimi di twa e ma heda yi jelu kwa fasuo no yetimi di twa ko nemom aduane bi a mobo ni di ye nya ya di bi da o ye nya nu akwa mi di bi asaf moonlight moonlight ba ku bi hye kwa no so mo wo na any 3 days mi di bi me to ye no amon beto for club na me sa pa aduane foforo ba ye se go ba go ba kamini baby wade me nam eti ye de ni mienu sinsa ne so na se ye we a mimi mo mo na se mo de untimi fa pete entoto go be ana se yoko gale we awon la no mummo ha mummo mumizo go be lie ya dumo de no ADB go be so no ntense no fiba okokro ma che odifo opokwa bena ma ne belde ne point owi anu ma mesre wa okokro ma che we ADB go be no we adum go be na boutique kase bi ne bi enu okokro ma che ya ofoka no enti wa cha ko on ba on fa on so nam sei wi anu abu afa ne sei na so abapa papa for be package on ko ba bi abiem se on na mani aya so ani enti da pesa me kan say asem we busa mama sara ko ba mi nwa ba akra na we ko busa no de ahoden wom ene de ade nipa ko akire gabis mawie pokwa bena olaje kwabna mitio blamedase okay mentia Ibrahim shoes Ibrahim mechia pa na so ohudodo nyame sa yade bra
popra ya ka de friend popra what ase pa me so de what ase gabins adwane gali nyi ntipani abete eye popra sene ay gabins kwamna de ani tum no amafo friend black sanya bra to buase kane no na abete no ne yesa ho lie tie ade ye friend popra no ne yesa ho lie kane no eno no ne yete ewo kura na ya twitwa na ya de titi de ehu no wotia na de ato wayimti obi a obeto bia be 2 series ya yetine se ne de atum na ye dipa ba de ye popra bia e change esisa etine abetie no ye nyine kane abetie ne bia wo egusu ti wo ho na ne hwe kwamna na je se wu nyini kura na osesa ho na wa ka se wonim no ana wonyanyi enta akonya kese so se ne wonim tie ayo ene wonim de ho first ne wonim ka mu a ba ne wonim bie ene friend popra menye no eti abeti na koye popra na de amna koye popra se wonyini a change ne ho ene etitiriw ye dina nwumre ye dina homache ye dina wia na de tie nie ye ka abeti ne si ho a ye tete ne se de ye bobo banku no wadawroma ye roba ni atiri ya shim omum ni abeti ka no ye tia ni de atum ya wan roba na kama abro tie ni masema making na odi ato na adwo odi ju aju wia bra na wo peko makama na odi agum me pa chaw ensai wuyi ya odi tun so hye mu a me pa chaw fo ade enya fira ko fata bobo so o san kwan enkata kwan aben kwan wiewre kwan abekati kodo edi guswa enkwa bia timidi wonderful abetie kwedi yetimni di meko abetie yetimni di meko ni nkuruma keke bla mama nka sem tell say onipa bia wonyini bia no wosesa ehunu experience dananim eti abetie ehunu say okuna nima ne yefin tuntum no sabi ne amanfo tutu di no o change no ho ena abetie bia no wonu ma tuntum ena abetie eye chocolate abetie okodje chocolate na chocolate no the way sika abetie no abanim ne ye de rubber e de atum ne ya to ebo se amanadwo ne ya cheche ne pone de guo bra ye benya amane wom ye benya kobi wom ye benya yemade wom ye benya nantwie achacha ne nyina kakra afrafra ene adwena afrafra ene de beya benkwan ana abekate kunto eti abetie ye popra me pa chaw de to subio me pa chaw de to subio bla o ma men kasa ma me so donko abetie de to subio me pa chaw ye seda woda moto foro mu ne nam no ye seda woda tim ya chichiri kama ni ye sha ikamu ni ye enkwan kama ni de se ho ni de wura office ye di wura hene office etu be unu se obi di enkwadwa no office abadwi se bia efuo anya ufuo bra ya betie ya ye ne kama te se mutuo ya ne kama te se benku enya fe na ye kotete ato ayom ta wonyini no ho bla say yakuye ne wonyini no ho wo experience me mlai onye scan onye wode makasi babre me chirem gobe wo jira fa ko wo anya zo bi ontimi ni wo anya ngontimi ni me ka cho say abetie ti udi na homache obomfuno ba gobe ontimi ni na homache mimi se gobe ontimi ni na homache me no ka say say nyumle ye be ka say ye de gobe obesi ho ne ye de nwoguso a ontimi ni mekasa enwone betramo ba betimi dia betia betakasa li me ka chiro eti ye ka popra abetie ye popra wa change no kade tete no ye no bi se the same beans na ebi kwa de kan ebi de genne ba abetie de wa change no no etuntum ene wo ba chocolate me catch on other side ye sanwula na ye popra ade sanwula na ye popra o si kanini premier ni omumye ni fon tuto kwana za abetie se ton restaurant ana I will tell you ene okwa ye need that same bio ya tetiri nyina bobo ne kama te se benku ne esu egu ko mam kama fe ene ye da se ne free ho da se tuntum bi eni ho
bra se ukona premier ni epa jina betie kama ya wo buru se de ye ne fried rice yetimi to hey abeto kwa e be 2 cities oh abeto say untimi say ba na wo say point no ay che na make che no se wo na wo so ka so count to ko kasa na mu da kwa be e be dum na be yeti ho wo hwa abeto so akono nipo de to so wi am so mama mizo oh enkasa sa bra hwa abeto si wo sa abeto we no ho kane ne tuntum ene ya ni chocolate this one a chocolate na wudi abete we ahwate a bra me pa chew oba me kasa wudi abete we omono manen kasa ama me kasa David okete mesrewa ma ne be the point kwabra to aso me bra me to aso de sie no hwe abete ne si won me pa chew me no me ye ne betime de na radwo 1 o'clock se we yefru ye nko ade a ahomache 3 o'clock betime de tie to pa omono me to twede o bra obetima di nonum no nsi obetima di abetiye kama na mum anwo aduane aye garbage no me pata ontimi ni na omache bo kasa de be ye wo no odisie no bra mi di sie no ye ka de ye popapa ye aduane ni garbage ne abetiya me ka cho pring abetiye mi point inside no okay abrotia yeah Ofoso mama chia ye tiefo nyina na ofoso bema ene ye se ebre dane anowa dane hu bi ebre ebu ni mu anawo bu mu gensu bi e de ehia no enye se wiase se de ne masi kɔ no wiase ne bekɔ nanim agyaw na kan tete no on se mema penso no abetia no na enkofo di papa ni nyina ne se na eyade abanche eyade anane bo onye densa abetia nkasa no wokasa wudi a wutimi nya no fofofo ente se de mpanyimfo ka se wisia kisabanche na mo ani mere obi eba yira na ase obi emu no wate ase enso na ye ka se yemisa se nipa dodo sen na etimi eto abetie die enega beans ukita telesi di school ampo a ma be no beti bia ma adai bema untimi ntwitwa ma musa yakuyanim me catch you play fa baby a me build me points abesi no ene yemisa se nipa dodo sen na etimi etisika koto abetie ni bidie ena abetia no nkwana nkasa na yabo de ketewa bi 4 cities 5 cities ansa na wato nkunuma ansa na baby wo kura na enkate kwan na na se abekwan na ye no poso na e wo ho no eno so kura po ne ye ton ama nya sa so na bi ne ye de beguso ama wo enipa se retimi to abetie ni die e wa abro mu di mu ho to mu te se de buffalo adaro mo kotam konkonte fresh one we kwakona akono de beto tv so enipa se le betimi ato abetie wudi a wuhia nam wuhia ya mwade wuhia brebo wuhia nam different amane kakra ne enam no wo de afrafra mixing oh na wudi a wote nam na nkasa wo we na ne na wutwa abetie na wo ye na efa na se nam ni so a abetie no wudi ne se no ane se ugukuru na de toto yam na akwa ne sa abo se abese onegu yam sa akodo okro eno ane se ofo so ba se ye ka aduane ye popular pa ye nipa dodo pa to e wo sa bre mu ahokire adwale Ghana fo dodo na ye nya sika etimi fa hwe how far se de pen na eno eye garbins okita 3 cities atimi to bidi e na wo to bia di ni so na mo opomoden amo ahoden what you say eyade a wo to na wudie no e ma wa hoden esa mo opomoden fi se beans na akasa no protein wom what you say ti one to na we hia fish bia wo hia kosua bia wo pa wo sika na 3 cities a wo de ato wo benya gari na e ma wo energy carbohydrate ni wom e ma wa hoden be gina wo ache sa so na beans na ya de fra no so na e ma protein wo na dua na akasa no ehia nuane nro eti sa wo ka abetia nko a na wo enam bia nhada ni so asa na be di konkoda na sa abetia me wo krom ano eno kita 20 dis e me o de asafola woko me pen se konkonta na sa abetia me dia unya tilapia ti na katekwa papa bi no atonkunuma fro ye na nkasa e de aka ho ende de wanya na bia nka ho kra nchoke na obetimi adi na ene tilapia ti na eto ne sen 30 cedis
ese kura po de ko 50 cedis kese na emu oduro no na wo pe de eye e na yen ka ni se beans na nkasa no so no ede wom emu ode e na nwo no so kura wonto meko onto hwe etiketua bi ekita wo no peswa ketua bi ekita wo no wotimi de to e ma ne di men e na wodi nso so agira wo ho che ye no mo aye ni sikai ye nya bi na se edi a e na nya afa na awi akora ye ko ensu ana wo hia o wo pipe bi wo wantam wo no ane se kuruwa bi wo ho a wo de akobu bi no ya iso ata so a wo kwansi bi a wo de atowa choke line wo na wo kro no oba adwuma betimi ato amana gina wo 5 cedis cramp a oba me yakopem se bia nwunu bedwokra na bia da komo ne eti se na se ka popular food a enne obi atimi to bi di e ma ni gina no wo che eboa e ma economics o ka so be boa economics a wa bla bo ma eboa ma otimi ya eno ovo so me kama na nye tenten enye konkonte eye garbins me de ma asem wasi okay gari ni adua garbins eni abetie de he na popular food pa anoti ukọ Facebook no and YouTube no so a ya create ade na to de obe vote ede atum no gari no any beans no ewo ho na abete no enso ewo ho anoti ukọ Facebook no so a Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno Facebook ukọ search engine na boshemu a o subscribe na o share amanfo behwebi na omo so avote no fe YouTube no so Sompa TV abogafo ade no Sompa TV enoti ye wie ne bie line no atum na omanfo kire wo madwena na ya kai YouTube and Facebook de no enso aka ho na aye fe bema usu kantankankan me pacho abetie ne gobe mewa gobe edin no kla nye de gobe na say me misa simwe me bisa o mesre time no a omunya aye no sa time no abi na menya because me nim baby am pese me de mensem ya de bre na ya adwuma me na ma hyehyɛ bre no anti pese me etu be kasa ntentem de wo ye nyina no o time no wadawro mo di ntana me bisa sa no se sa me nim baby am de mensem be fa se nya sa so ma hu se de wi am se atwitwa mensem ne so because me de mani koto so na so twama no e be ha me wada roma enu tan bisa sa no be do points in 10 wada roma wa ka se ma hu ba bia wona ne etie nie first no emo ye aduane a na ye skafo na edie eskafo na tomo die no bia wo fufu nti wo di fufu kra na chese wo no wo ye hiani yes fufu edu baabi no ehiafo na edie enene emre asesa ama emu a na first eskafo na edi no sebe ene emu no akoye sebe omo mu ni bie na edie fufuo no adane aba be eskafo aduane enti dru baabi a emre sesa me kai se edru baabi atade bi na ye sha na no kaklaka no na ewo ho no mo ye friend say bell na ewo ho wo hye sa atade na me fan say wo ye guy ana so ye premier ni pa ene dru baabi no wo sha na ye slow enne asaba me kan be sisu say abetie first na ye aduane a enipa ani enye ho but this time eye aduane a amanfo ani je ho papa abetie me etie ne se sese no okọ eyi ase a enuane o mo save no abetie ka ho menko eye bia ase ma hu se ye save gobeda okọ ayefrase a abetie o mo hyeda ye ne special menko party bia ase ma hu se ye save gobeda debi yes abetie no eye aduane bia eye popular and at this time a prima for neska for ne di abetie woni sika wontumi ndi abetie me pacho gobe de ordinary food aduane a me fa ne se enimonya gobe enimonyam nim gobe nya aduane bia enimonyam wom debi abetie this time eye popular woni sika mfa wase mo nko ho
yes aprema for neska for ne dia betia this time okocho ba wonti se obi se meto abetia so nko na asa ondru hono na sa da mekai man bia na workers eye na adwuma woni fie na omo ye adwuma na no mokoto gabi nsisi omudi komdi wo mo man wo yiskani pa ena omudi gabi nsina no hu se man ne kraman ablofo kraman bi ewo hono mokote saa gobe no bi yeto hono na kraman ko diye afi kraman na wo hu de wo ye ohuri kosi ha no ye ha eno mo frɛ workers ne frɛ man ne sɛ wo kraman ne de we wo si ye ne yente ase ena man no be fa kraman no de ne call emo ayale sabia veterinary office no oduru hono mo no enkraman ne doctor no efiri haboa no wo se no wo kraman na de aduane bone ote kraman na di bibi bone bi kɔ ne yam boni kraman di gobe no ye wu ani abetie na gobe kra aduane ye di ayemfa na monka ho me ko hu sɛ me ko to aduane na me hu sɛ ma agina hɔ no mo a gobe ne mento because enye popular me to na me fele bet me gina betie ho to a me tumi to betie no sɛ tilapia no na ma requesting ne nkruma ne da so yes abetie no enti enna samade abeto se abetie ne gobede na ye popular de dabi abetie ye popular escafo now sisi ewe asikafo ne di abetie aprimafo ne di abetie enu nti na meka ye no menko yi e won se ba bia nipa dodo hia atitirefo ba no ye serve mo aduane a eye kama aye be ase na abekwa kwon se ye serve ga beans dabi me pacho buffalo sa we no cry there we na nya me fe sa bi ti we nya me fe aha yes abiti no wonko yi ase nko hu se ye serve ga beans da no ma say na dai ni pa ga beans na o serve na yi ase na dai so ahu betu ko ayi ase a omu serve fufuo no no mo serve abetie program aye popular bia no wokwa mo say ya sheda de wako VIP na abetie no so nya baabia na edi no this time abetie nya baabia na edi no ye do wokɔ baabia ye VIP na ya serve abetie no e be si wono tumi say yes abetie no so ti ase nya abetie ni kotodwe guso me kra de nam we no otwe no ye dry no epumu twen no ende abetie na nkruma no ba ko pɛ eda so ne dajuom na gari ni adua de baabia ne eton gari ni adua baabia ne eton gari ni adua gata no won se gari ni adua na esi wono no dabi abetie ante sa ena abetie na nkasa aduane na aduane ban no wonya wo bia wonum aduane ya wontumi nka abetie yes this time abetie no kra ya popular chen fufuo seminsura abetie na nkasa no eya ye popular e chen fufuo de we besi atwa no aye no tumi say yes abetie bi wono ani fita ani fufuo wo hono mo a difference ni munim say this time kra no omo hata bode omo tumi hata bode no kama na omo de aye na abetie so ye aduane bi ahodin wom cause first no ho obekọ krokituo mu no ijale ho no no mo nsi abo apata bi wo ho e ho no apata na se na ye no aduane no ye nkwan enti emusie ni nyinaa no e fo apata no ne edi konkonte na ye den aguso na nyantoboase awo eno na ya na etumi etuntum no okay enti abetie de e ye aduane bia this time eya ye popular craching fufuo na fufuo na ye fufuo ntra na betie de emfa gobe ni din no kra nya de gobe ne tai ba bia edin ye metai masa me edin gobe na ye metai me pacho gobe nyo bia company no de makokot edin gobe no ana gobe no aduane no enyo bia company etisa petition nyo bia na enyo bia company na maka petition wasam ma de makokot
gobe na hwe baabi a na yeton no nana in fact abetie die wonye premani masa woni wo ba wo kanchima bi edu restaurant na wa request abetie ni fita tumbi sa abetie we de eni ase fufuo na namun edi daso tilapia e bia nchen abetie abetie nyame nsla abetie kase mi ntia se gobe tonton no baby basa nana mame fa unsie okay gabis gareni adua gobe eni abotie dia he na popular food pa dia na Asem Mpe Nipa ya tabiri edi ato aproso eno no me kan say no a utimi se ekeka manfo adwini bom ewofie e mane ka adwini mom ni nyina na se obefre ewo ya homa no so na wo so waka wadwene kama na uko Facebook and YouTube no so a ya creative post ewo ho enti uko anu akọ vote kama pa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 na enwoma enkon kai gareni adua gobe gabins concrete ene abetie black sanya de he ene ye popular pa na yentoa so efama hello Osei Aboagye asafu Peter nie Peter de mulai okay Galenia Diana ye popular pa okay hello metie wo ba pa ba bia frefre udin me be fi kwa okay baba cho abetie original abetie na ye popular what do original ka ho preko hello Oforisuo bema me fiani me fiani usuame okay okay we dey me fa konya enwo hye me ma me owo me happy birthday Victoria Usunia Mabunsu ex police officer me man happy birthday ne okay ni na ane se eye gobe okay Aboboy okay Aboboy edi foforo abo hello Osei ye ke aduga so vinie Nipa Osei ye ke aduga so vie Mo di asemo la mencha be jafo Mpe me chiamo pa no kremu gobe na asa me pa free embra na me su aduma be duru sabre ene kura me di abetie se media week na akode aka ba ko bia me medi so ahu enti gareni adia na ehwe yi obi a okọ school ene obi a osu aduma bi gareni adia edia ande ko why okay Osei Aboagye ama me why nyameti ase hello mbate flame ya from bon frefre he flame di makro okay gareni adua gobe eni abete de na popular gobe okay hello ya come to na me free kwada so at their house okay de na popular dey abetie na kwan no kwada so me de nya kono na de na akono unya kotodwe wanya nam dry so they no in brand e kana enkrumane so kwada ya chicha no ano na se guso a ekum kropa okay hello udi baby afrefre my radio set ni ko from let's say majwa okay abetia na eko okay hello udi baby afrefre ai me de ni flag atime ofrefre ai se dia he na popular pa hello dia na popular pa ai abetia no eno na hello baby afrefre udin pa ke frefre ni ba okay we de kokonto kokonte
Yeah, we went through the first go back and was 1 week. Okay. Hello. Hello. Baby afre udi. Pastor Fem na ya o because fi ya waso. Okay. Na me so to bit me the beans atuto kokote. So say na beans ne do okra mo bi ni adade na wo ma mu yiye. Okay. Hello. Hello. Baby afre udi. You so free blokumbo na hafo. Okay. Aminia abetia na airport papa aka kunkunte dia na wudia tabi tabi akon. Ni wo yam kura kin sa ya dia makuru ni no. Okay, aka kunkunte. Hello. 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 Wadaroma baby afre udi. Feti apromase. Okay. Apromase. Yetio. Okay. Hello. 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 Baby, I'll free udi. Yay. My just what papa. Because that's what I'm saying. For I can say, I be ten echo. I be here and echo. Hello. 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 Udin baby afre dia na popular pa. Me dia me community as if I have to go. Okay. Na ye pe ejiani a ye fe no ojinkwa. Ojinkwa. No anu go be no. Hwe, we dey dey aziti afufu go. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. Asem akwada na ku. Santa free. Enya asiabli. Okay. Kwara mako yanko. Kunkunte elo na ye popular pa. Face the wall. Okay. And also ni din ba ko no ayi apie no face the wall. Hello. Hello. Ibajo ya bitia wa. Okay. Hello. 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 Udin baby afre. Yes, I'm Baba. Ya fra Osei. Baba, you can say the Den na popular pa. I be told you number 1. Okay. Hello. 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 Udin baby afre. Me pa to me the man am ka se pisa ma boy. Okay, Samates. Omo ye. Mpa cho bi a ho ya agam ya do. Okay, den na popular pa. Me pa cho popular ni the kunta bi e no. Okay. Hello. 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 Ya ma TV set no enko for my na ya nya feed ni wa ha emmoa. Hello. Udin baby afre. Hello. Hello. Yo. Udin Madam Shalom ka se fitaka. takrade. Bacha. Uko apon no wa chia papa ntama mama why? Bacha oje. Uko apon no wa chia ntama mama. Yo mate. Dia he na popular pa. Sompa 93.1. Ina ten favorite. Osei. Kenata ten favorite. Be. Dinchina. Okay. Hello. Good evening. Maje Sompa Nipa baby afre udin. I'm the free. Say help of father. Okay. Within the judge. Okay. If I try to say the union radio. Okay. Hello. I bet they come as a go. Okay. Hello. Hello. Udin baby afre. Yes, I'm going to be facing Eastern region. Eastern region. Aye. Okay. Gobe. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. Kasasi Bushan. Okay. Come up with Gobe. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. But your friend talk with you get a bit of angels. Okay. I get a bit of Gabi. Who was always used
Hello. Hello. Baby afre udin. Hello. Meet your Mpe Nipa Otemenka. Aduane ba na popular pa. Go there. Okay. Hello. The family man is up on the Cassia Accra. Okay. Oh, Kunkunti. Kunkunti. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin. The free the Intrawa say Fukras area. Ofosi. Yay. The world popra Nankasangasa no Wokano. And say, you can't be a popra. As a trainer said, I didn't will be any. A piano will be any, sir. For uncle 45. Go back. Okay. Welcome, I do not tell dear. Hello. 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 Oforisuo. Yay. Maje so Mpe Nipa. You can say for block too. Okay. I'm telling I'm quiet. Okay. The last caller ni hello. Hello. Baby afre udin. Okay. Abetie aha na yede ofre no enyina ebesie na omokeka abomu aba no na yebekọ YouTube ene Facebook no so na eho so omohwe na omokeka emfa emom emayen na yemeda ni nyina adi emfa emayahwefo ene yetiefo wonti ena yeba yebesomo na yesomo sompa V Adult Education Center yakoni enkosu ade wate na V Adult Education Center ba wo ba ye no wo ba na wabeboa wona wokosuku wantumi anko wona wanko bikura no womo ena V Adult Education Center oba abeboa womo na nyoma akonkai ede ama womo enoti mesi ni bra sa ena wo ba upamwade oba uyetire na untumi enka brofo kasa ntimi katwi kasa no ebokura no untumi embie bible deaconesses and pastor yekọ ne ekosua de ewo V Adult Education Center fitani wanhwe ye broni bi ka sai na obeka brofo guso a animguase a yaba sika ewo se oni ni di anokra no wanhwe ye brofo kasa nti no na wodi sika ne kọ yempasa sa no babam di a V Adult Education Center yeko na yenkosua brofo kasa twi kasa no nyinada yenkosua sede yesi etro no bosumi mienu pepepepepepe odaye so ebebam brofo no betumi aka bible no betumi akenkai bi a eyetwi no ni nyina kanfo ano bosumi nsia ena wode ekire wade ama nyoma akonkai ede ama na babia womo ede adesua na koduro no ene ade kire no efe abefo kwanso pa na blackboard dubia V Adult Education Center wode aba no se uye ne sukuni na saudi ka ho na wode wo kana yi ne ho a se wo kira de no ja blackboard nanim na wo tifi a wo de wo kire nyina wode kwani mu ye papa na abafo akwanteponso no WhatsApp no so timi kira de enso efa so wona wo wabro kire nyina esua sirezi twotwi no na wo asua sirezi kenka no umpewe na pede he na Methodist Primary School abrepo eho ena wodi wodjuma na akyerɛkyerɛfo no wabotre a wode kira de enuti amanfo bo wo maba so a omanfo ekɔ utifie yeden yekɔ ne ekɔgye nteteye sɛde be ya yebɛfrɛ krache yebɛfrɛ awuraba amanyoma konkai 0245690834 0245690834 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 and 0266 411 593 0266 411 593 Yekosua de ewo V Adult Education Center 21st Clinic the sciatica expert yeko ne yekotu ye sciatica na se na sciatica na yeka no na eso sisi fausrem onakokom ho na akosi wunase
saa sciatica yade no yie papa ama amanfo dodo no akadem na 21st clinic eba ye no amanfo ho asan wo mo amanfo ho adwe wo mo amanfo nya yaresa adansidia ekoso ewo mam Ghana no sciatica 21st clinic enya asem keto akura amanfo ebo wo mo abaso ebo nsem a mo hia abaso body a wo gin wo man Ghana ene abrochima mu no enya asem keto efrise wodi enu bedru Kupo twedi apo basa ya dom ankasa abo ya bibidro organic no eno di tu yade ase obi beka se abibidro eno kuto ena 21st clinic odi ni djuma ya di bibire bia de fruit trimia no kosu na ase 21st clinic otu ase ama laboratory ne scan ni fidi ahodo pinu massage no eso ekoso 15 branches o man Ghana mu ha ena 21st clinic ko biebie na wode ayaresa ma Ghana adeche kuma se hwa overseas afọ radio nchemu ha ena 21st clinic edini juma woboase akra dome oho tema kaso takwa de kofo duan kokko sunwani brekum wanchi tachiman krasa gosu debisu dwaboso 21st clinic osinyamini 0540 311 0540 311 Sala Night Guest House and Event Center yankoni yankodawate Sala Night Guest House and Event Center yanko na event no wo birthday no engagement refreshment no se won panim go asenko ade a Sala Night Guest House ho na wokọ na kodi sadwuma we beboa wo danyane no na breakfast na radio ho de abrochire nseso pepe live band ni edi etwago weekend si sabre ko na kohwe amafu etwa omo na ase e Sala Night Guest House enya asem keto akra ensa ene aduane asoto local and continental dishes na eno na kwasiada wo dane ani ma hunu se eye Ghana ha na wudidie na kumase ana peso didie dia Sala Night Guest House event center yakonye kodi mutu special fufu special yakonye ko chiesu ntem na yensan kwai na said was ya ye adwuma free juada no se wa kopen kwa ye duani bi ani a anwanwa na doso anwanwa no adoso ye konne kosan kwan nyankyere ni ase IPT police junction honwa wotra ya Sala Night Guest House ho eni 0540 942916 0540 942916 ye ko di adwuma ewo Sala Night Guest House event center yakọ computer so adwadi mra ye ba ye the results no ebeba betudwa within the Isaac mekafafle tradem patasie Isaac day Isaac komane yanko echo mi pe beat na acho nyewe na mpe ba kuna uboma obisesia say we are 5G drink papa yanko okay it's about 60 vitamin yeah I get 5G and one man no more into ya no dia mafastonje then take 5G and one animal into the piano and a menno put you chubby the pizza right after session on 5G to help you. Yes twaso I am from meji wa ma twaso 5G drink papa want to beat no say what okay yanko what your pastor now and I'm in 5G blocking you no nice then you message me come to that you can be what you can be me say alright that you got jaya protection no me con 5G to help you Bema was within the say Isaac komane da be na wo ye rap ya we wa you say be frɛ ato che acho nam oh fa che why ene wanyem na rap na de pa me de waka wo mfie say what 13 years
rapper. We a rapper. Tuwe washa da atwra na ase wo tu afuru trim. Ma chengu min trim. Matiase. Matiase. Enti no ochina gina wona me fa wo number no chama be me hana akra no obe rapper mpa. Osi jai apetition no. Na eno 5G na yesa na okan. Sompa 93.1. Ai. Apetition de nyu obi ade antu ka so obi nya obi antu fa nkokor. Why are there fa number no? Ya do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo ma na asofo 5G. Ati wa abege ochina drink papa ene kato ho say se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eye oko ampa efri se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem ede kire na Sarah meka na asem yi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sa hwe na busua yawo Sarah to amenem ama na bre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sarah ehye wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempe nanso Sarah bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kraka mema ho sini ya foforo kra my bone me fimpade ye de bro watara 1 TV so free Easter bosome no ne dwada edikan Tara 1 TV truth and accuracy. Okay, efru na ni abue eya betie anase eye gabins ya to ho aba na wie wo mo mbefre so afre wie 3.1. resource no so anya ba bedu susanso no na ede betum anim no na obi beka sisi na da bi o me ne doctor bi din komo Osei abetie eye Osei duro abetie etina me kura na me hwe so obi beka se abetie yi esayade abetie esayade na gabins die pokwa bena se abetie ade chiso atimidi edi nansan atimidi na beans no edi nansan kura no a wanhwe yi kura no a na wankasa wadi beans no kura wayi mframa no eno so akofa asem wabo na ayasemu na sa asem we adameti asem ewure ho me ho adameti sa asem we ohu bulldog no krama omo soso no eno ebroni krama yo enye ye die bio na madam fubi na oye adwuma wa adum one of the biggest stores wa adum etimemene da ya no omukọ omodwuma wura ho omukọ omodwuma wura okoye adwuma na da no mewure ho me ho etu omo okosa no a omo beche sede no omo asam eka no gabins ndo di etimi gina ho che enti se omukọ no omukoye adwuma no mto gabins no ano makodi ne no omo bo omusuo da bia amukọ amukodi mu aduane mo hweso ni mu aduane adasa enti omukọ ye no krama no so ni mu omo bulldog no enti krama no se odifo ohu bulldog pan omo no so ohu bulldog pan ai ampa enti on se ne katrama no wapa enti omo ba no omo home ya na efese enti omo do omo anyi omo gabins bia ka mo hweso ni na omuti no mate na krama ehwi no de bowo omo adwen chom se krama ne kom de no omo nim se nipa ho donti ne du ba bia krama kwa bezo ono omu di agro ti ba ko bo tofa no de to krama ne ho gabins no sa betie du ntim mo tofa ho gabins no bo tofa no de to krama ne ho asem si yo krama no edi ko o mene ko ye no a eno starting wenzi
Odifo asem kase yapani o. Eskafo no krama ho agro because they serve as security. Into mo boss an krama ho ka. Omo asem wo krama ni bidie woni masem amekan. Eko bebo ho boso me nya asem ketwa. Ti obo to fande to ne ho no. Krama ni di ye no. Se krama na ebowa so wansi. Se ye na. Nti anche krama na ye che. Ene wo frɛ ne boss se ke krama no ye no mo nim di aye no. Ena papa no be fa no ko veterinary. Nti odi dru veterinary ho no. Ena doctor na ka kire ne se wadi aduane bone. Cabins no di no. Sa no ka kire no. Nti omo anhunu se krama na yare dada. Ana se cabins no di ye. Etu no betu akwa ka kire boss se wo de aduane cabins na ma krama no ye ho. Oh, there be nyasa. Asem Mpe. Oh. Na wakodi bia bawa. Wo wadi bia bawa. Enti odi nyasam ketwa o. Enti babi ekodru ya ne se. Adwuma wura no bufu papa. Ni bufu ye o. Enti oba ye no se tie na mode ma abo ne di ye no. Din. What am I say? Enti de koba ye na aba. Eti resource no ankasa bedru abetie ene gabins de he ena eye popular ya wie ntia eti sabre de uko Facebook no so a gabins fo no enya 21 ena abetie enya 20 Facebook no ena course no ankasa meanwhile no gabins enya 12 ena abetie enya 17 ti okani nyina bomwa gabins gare ni adua gobe enya 33 ena abetie enya 37 ti abetie di nkunim eti abetie akwa yetetefo aduane ye nananom aduane no mu hato mkonkonte ti abetie di nkunim hule ni yekoye ni mu an sesi abetiefo no muna mudi nkunim se na moka yeah ene kan se asem no credit e da ho into 7 ye into 7 kra abetie ohun de na 7 krama no ye wo koma broni kraman gobe nye na duane no alulade nyankopon wo de gobe e koma broni kraman omo Simon no ne akokọ boss masa no omowe na e ka ya na sa emuan ye bo omo nye bi ni goba asemu enti omo Asam wa no kre mesemo se wo wusu ti asi da bia mo bewe da bia wo ne bewe bla mo na mo di first ya me kan tietia wadawroma abetie no utim de siwo eno asu shegu hudi anopa e de bedwuma ba gabins ne sisi wo fra anopa kopoma wia dumie ni kula na wa hwene ebenyinya yes eni adigina uru chefre muduma nyeyi uru so se beans akasa ye ni monyampe o beans ye ni monyampe ye ni monyampe nyame anya do krampo ne be guo de maso odipem udi gabins na be yimframa atayuku na udi bisi anakasa ushia etaguo ni masa ko ese twale no ushia mpani for pa na fedo ma ene tane ba setri for ba betedie etu osa etu ayugro ye offensive odifo enye yesa ade no ate uti tatui won hade gabins aduane awutumi di 7 hours na da so wo yem ade ejeden wo yem ho no enwure jejabo na enwure jejabo utimi kase o na Sundays won so obi say Sunday me ko jogging aba bi di gabins debi abetia special Sunday special okay ya to atwuma die ne so eduru fiada say dia ya na eboja ye
e boja ye omna samone kai o ti otimi di fa baby a anti no baby o say ana obi ahun so wa ba ya o antesa o kwaku ya menyesa ya menyesa yemfa aduane emfa aduane yemfa nkototo aboa ho o nana se yeti oye otie kama ni living thing right program ye ono aduane nipa di program ye me nko am side edu wa me kasa utie Muhammad ye asem omra samu kan kraman ya aboa wo ye nipa ho aboa asema ye kan aduane nipa di na kama di bie yanka aduane bi so ma de achi wo yanka aduane ese nipa tadi short ase ba de debate o ana apote David de kanya no ase host no na de we de atwa Ghana fruma o ya wie na ya wie David okay juma de edin de Asem Mpe Nipa na mizo fruit drink yakɔ no mizo yakɔ no 5 meza wabra obedi abeti awie no 5 meza yakɔ no bi na enwoma enkonkai emfama no mizo ni biguso fruit one a na wanum bi mango a num biguso na enwoma enkonkai emfa emma efri se apotwe no nyina abeti adi nkunim no mekanfo mizo ene 5G amount say no bigo so ebabua uye papa na ukọ mama Esther supermarket ya ebua kwa ben Baptist University no ubenya bi ato sa ana Bawa supermarket eno mazin post office yanko na yanko to mizo ene 5G meza no bi ewo ho 0242 737287 0242737287 na Blay Enterprise Blay Enterprise ewa asinfosu Habitat big time na oye main distributor ewa Winiba Makasim asinfosu eni twifu praso mizo no binkwa open no na watubi akotuzo to a se uhu Blay obema obi akogum na waton atesomfa so kama pa 0558 300306 0558300306 yeko Blay ho na yeko tobi na nyoma enko enkai emfa emau na baby a yekeka kono ene ebra no etia ye kakra bi enti yebetwitwa yensem so na yakon ede akoyanim na baby a yekono mesra pana mebese ya momo ano na yentumi enkon koyanim ebra no tia yen sabre yebusa ewiase afa na nyina Ghana fo nyina adehia wa santimam se adenti ene yete asode a ema to so sa eche mema na empo si yebo mpa yakura ema timi tetehwe dodo eye die beya ewom se Osei yakwa asode kwaji nshira de na nsuma no to so emema ho kire wo mo wo bie hu a wo hia mpaibo na so ema gitwi kwa asode dodo afeso so wo mo ne mpempi no otai etehwe omuna samoa Mention this person na the urban. Yo first we made that and then so Asem no Safumu like Peter say and so the Asem aba. And sa Asem ya odi abeto no si mrede ntino. Kesa sanke drive quite cheaper but all the same no. E betimi de bia she fridge mu kwa nyare because discussion no e wachi. What bu Asem nwanwam na obi apenkwaje. Obia nso ne anije Nyankopon asem a sebe okuchiregu Bible mu enti yebebusa se die enti emanko na sebe omuji nyamedi ana manko no mpese nkyerene ana ya sebe fosu ohun se emaye nipa bia nyame bo mo se sebe mpeduasa ade bi omuhu bia omutiem because okwa sorry a ya de sofo de nsato bema so ansana bema beto for mo se ema 100 ne beto for ma ema mema be 5 ene beto for na obi bebu sese ya na ebu apaya na ana ye de ade ema je no ma wontem
ɛno nti na yesu kristo wuyɛ no wɔyi ne ho adi kyerɛ no no na ɔyɛ ɔbaa nti nsɛnkyerɛnne no ɛma di ka hui ɔfɔ so ɔmɛ ne woteɛ yi sɛ yɛte sɛ wɔbi awu na sɛ yɛte sɛ nnipa no asɔre a deɛ wɔbɛgye bum ayɛ ho dede ɛyɛ mmaa na deɛ tie nie saa nsɛnkyerɛnne a yesu kristo wuyi a oyi ne ho adi kyerɛ ɔbaa no na mmarima bebree o yɛbɛbusa sɛ deɛ nti na ɔbaa ɛnti nsɛnkyerɛnne a mmaa pɛ no ɛfiri tete ɛna mmaa hu nsɛnkyerɛnne ɛfiri tete na mmaa hu nsɛnkyerɛnne because ɛdeɛ ne bɛba sɛ yɛte yi sɛbe yɛnyɛ papa katakyɛ menka yɛnyɛ a na sɛbe wakɔyi ne ho adi akyerɛ ɔbaa anaasɛ Oforisuo bɛrima akukuduru a bɛrima bɛnya ne de ɔbaa bɛnya no ɛdi fɛ pata berɛ a ɔbaa yesu kristo wuyi oyi ne ho kyerɛ ɔbaa no ɛma saa de ne bɛhyɛ ma mu ama ɛpɛ nsɛnkyerɛnne wonim ɔbaa bi bɛtumi akɔ asɔre kɔ a wɔkɔ nyinaa no nyɛ ɔno ankasa ne mpa ɛbɔ a wɔkɔbɔ bebree bi wɔ a ɔkɔpɛ deɛ asi wɔ ne nnua bi ho ɔbɛtumi kɔ asɔre na wɔgyae obusa nsa dan a mekɔ asɔre sɔfo mfa ne nsa ntɔ me so da asomasi nko abaayɛ na anu yɛ ɔbɛto me na meprɛprɛ dɛm berɛ a mebrɛ wɔ asɔre na adwe nyinaa ne sɛ ɛsɛ sɛ sɔfo de nsa to so na ɔtere kɛkɛ babɛma mpɛ saa ɛno nti da biara no sɛ ɔsɔfo te asɔre a anaa obi te asɔre a ɛmaa na odi kan de ɛdɛn ɛde ɔmo start anaa ɛmaa na onya ne kɛse because of nsɛnkyerɛnne eti mmaa deɛ nsɛnkyerɛnne deɛ efiri tete ɛna ɔmo hu nsɛnkyerɛnne sɛ obi ewu asɔre eti ɔbaa biara obi ate asɔre biara na ɔbaa a ɔkɔ asɔre biara no nsɛnkyerɛnne na ɔkɔrɛ anaa ɔkɔpɛ ɛno nti ɛna mmaa ɛdɔɔso ɛwɔ asɔre dɛm ɛkyɛn mɛma. pɔkɔmina. bra taw. bra mi pa kyɛw ɛnyɛ ne bɔ ne so sɛ ɛmaa ɛgye kristo tu mu anaa ɛnyɛ ne bɔ ne so sɛ yɛte asɔre a ɛmaa bɛgum bebree na ne fɛ a ɛyɛ ɛne sɛ wɔbɛte asɔre na ɛmaa bɛdɔɔso ɛyɛ saa na ɛwɔ hɔ ɔnsɛ kristo te n'asɔre ɛwɔ nsuo ho ɔpoano wɔne nnipa mmiɛnsa yakubu john na matthew ɛna te asɔre wɔ hɔ na ɔmo gye yesu tum paa yɛ maa ɔmo na ɛwɔ akukuduro ɔmo na ɛwɔ ɔdɔ ɔmo na ɛwɔ tema ɔmo na kae nipa yam kɔm ɔmo na hwɛ ɛma nneɛma totɔ yie eti sɛ wɔ yere na wɔ yere koraa gye nyame di mu anaasɛ ɔbɔ mpa yɛ a wo bɛrima sɛ de tie biara no wɔ nneɛma de ɛkɔ so eti sɛ ɛma dɔɔso wɔ asɔɔ dɛm a ɛnyɛ ne bɔne so na emom ne yie mu nti ɔsi yɛyɛ mɛrima no yɛnya adagye ɛmfa kristo nante yie baama wɔ adagye wɔ kristo ho sɛdeɛ ɔbaa no subura no ho ɔbaa sɛbi mpɛduasa na samaria bepɔ so hyɛ so na ɔmoguo no ma no mbɔ ahyɛ wo no ɔbrɛ subura no na ɔbɛtu nsuo no ɔbɛhyia a ɔbɛlema bi a na ne ho ɔfɛ na ne ho teɛ na ɔbaa nim sɛ wɔnya ekunu nanso na ɔnim sɛ na ɔyɛ agyenkwa akyire na ɔkɔhu sɛ nipa sɛ si agyenkwa deɛ ɔbaa yɛ no sɛ ɔtuom ne kasa akɔɛ ne kurom sa kɔpɛɛ ne yɔnko maa ɛmɔ saa baa bɛhyia kristo baabere a yɛte ministry no wɔ ɔpo no ho no saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wɔ yi ɔmo antumi ankɔ akyiri ankɔ ankɔtɔn kristo abere a na kristo wɔ hɔ eti bere a ɛnyɛ ne bɔne so na emom ne yie mu nti ɛna mmaa dɔɔso wɔ asɔre fie because of ɔmo de mpaebɔ akokuduro ɛne gyidie ɛne na moto bɛdi yɛ mɛmɛ akyi nti no ɛna saa na mmaa so na boa yɛ mɛmɛ wɔ mpaebɔ mu ɛma na boa yɛ me kora yɛ hu nyame yie sɛ wonya ɔba papa taa wɔ akyi na sɛ ɔgye kristo di a bra wodeɛ wɔtɔ kɔwinsɛm wodeɛ wonom tramo woyɛ deɛ wobɔ korɔ no megyiri sɛ ɔba no bɛtena ne to so ɔbɛdi mpayaa ana mede meka sɛ asie no sɛ yɛbɔ mpayɛ mu mu teton daa bi deɛ teɛ ne sɛ bra healing na yɛkasa no obi wɔ no mu a wosɔre nyame kora mpo na wɔde n'adwene na koma sɛdeɛ kristo ka wɔ sɛ monsɔre mu honhom mu ɛne ne kure mu no obi wɔ no ma ɔgya nipa nyinaa ma nyame nkronkron na ne mu ɔyɛ ha ɛti ɛni mframa biaa anaasɛ bɔfoɔ bi a wɔtwam na wo nkronkron ayɛ bia bɛrefrɛte wɔ asɔdɛm wɔ no ɛwɔ sɛ ti saa nipa no hwɛ na yɛyɛ mmarima no yɛyɛ hantan yɛmu nyame
se on kokro kra ba on kokro betwemu a woni pedo na ye yiri no na be ma tintim na kan to atwom no okay kan na atwom oba te sa oh tam adwatia yanko for so be mama mencha ya tiefo nyina biem na ema ye abode bia yen gidie no no omre kakra ma menka ne sa yakoma emre ema akoma nte se emema de ena biem nso no ema enye achinyigefo ete se mema o hwe achinyigefo achinyi ba kwa Bible ma Thomas maybe se kwa mbio nso no de Thomas achinyi ahye won mo ma eti mema dodo na no won mo nhada enje saa enema no endi ena de wo se ema na yete asori aya na won medoso mo no ene Kristo krampo no obaye no ne breso na ema no edoso eba se asafotie ne ade ni mu a ade na edoso nte no ofoso be ma enye ne ena saade no eba be hyase Martha ne Mary mo sabra Kristo kra no yekum no na ne nansa so ye ka so obesori no ma ene din kan kwa ya wonom hwe se bia Kristo ampa se wasori ana se bia na emum no obi abewi akọ ema ya abode bia ye je enema dintem enti na ya na ema no basa na ema so akoma so emre enti ebi wo wa se de se bofo bi ba na mema na tinti mo na ase no ema no gidie shall free wadri mu enti de obadwe na mema no so ya tobi abone ne doso enti o dia sole dem kola na wo dwene ne gege mema wonum bone doso mema tia sole dem kola na wo dwene ne geso ema ne ntenwe anasa ne ge bi ho enti na adwene mu no ho na adwene mu nya fan ena asem na free software na said the watch church no ho ba no na koma ene na adwene nhya da ne akire wo ba ne de esense se wo ba enema ye din wo fi a wo mu se mema mo na ya ne ye nida mo so ba ble pa wo ba etempenten kwa wo sa de no fi se mema de otam ne shirt gu ne kwa ho okopa adwuma ba onya ma ya nkwada no wo ba no no mo hwe wanim enti do bi oba ta bi timi hwa ne manim no wo bo ne ne su oba ni nyina ne se aduane ni word baba eti ama na kasa no eya ye dwe dodo ena dwe ye dwe no so no si ye su fra nyakopo ohunhun mu a ye de ya adwene yakoma ye mudie mu nyina na ye fra eya ye de bompa ya na se ye de kwa awurade ani mu ntene basa o se ohum ne kenya ne ho a ba ko mienu miensa bo unsa come na o su say ya ebi kwa na nya no so sra ho ne dro so okay by force ntino emema ne ya mo mplatwe ne doso ono mbo ne doso eti omra samwa eya na mema mo bone doso bayan mo jo mai ne doso ebi nom eti ya no mo adwene no eya na ni asole eni nyakopo nyame nipa na hosa ade ese o kanta me na ofoso be ma ade ntina o kanta me o mai oni mai na free me di sie ne se emema bone doso eti so mo ti aso de bo o ti aso de mpa so no o dwene ne mpra ho o dwene ne yire ho ne aduane ani fie no o dwene ne mpra ho eti abasa na adwi ni asam na chi eti abasa na ho krunkru twam oh chesa asam na kasa no wadwi bi akire enkwaje no ho no efra asam ne mu na eba wadwi ne wakoma na wo je di asam na gi no eno na ye ti mema no wo ba de dosu ta gogo ba ya no okay ya no twom wo se hwim katakraka yes sir yakwe ni na na say na so focus em be say hun konkron ba mema no nipa bonefo se de so maso odin enti o mo de o mo ntinto ma no na ya no mo tito na hun konkron aya na adwen se obetwa wahwe ya be ma wa ho odin ne se me pa cho wadaruma enye mame yi basa mbacho oti se hun konkron eba na se esese wo kan ne so obeti ato a o be ma ho odin wo hinfa obetimi a challenge hun konkron se won tinto na nkasa de hun konkron besi asawase no kaje so otikọ pai na se hun konkron so wa hoden che be ma e na me ka kire wo no na hun konkron aba na ma na etito na be ma se me de me ntinto
nanka honkonko se besi asa wase no ho so ho na mechi on ona ka so se me nkwa sori yakoyanim amati yakoyanim me nkwa sori enye problem se say Bible say what the night will be free na sorry fee meboa oni ma kujencha wo kasa mo amugina yi ho no mo amusi mugina ho na muhwe na monte ya yakọ monte ya na me de me te form na de tie ne say ade ba ko a emma eni je asore ho eni say emma ye nipa bi a omo do nyankopon omo akoma di nyame achi na tambia so no omo pe bibi ensenchene hu tambia no ema na no mo pe bibi ehu o mani so ensenchene ema ye ni pe bia tambia na nka obenya bibi na asore na ya no mkoguo dodo no this time no enhyeda nye akoye one man church no wo mutaye ensenchene no saa bia no na ya na ema ta komo na bema ye ni pe bia na koma edin se wo sesa bema adwen amana bedi wachi no enye easy saa bema koma edin pa ena ade a oba begina animu abua ne sese ya no bema bedwene hu mienu oba sese ya no taking a decision bema ntisa debi enti so oba study a asole a emema ta kɔ no mo so ye asole a mesre meka honkonkron wo ho pa because say oti asore ne say uye fake a bema behunu bete man du ba bia eya na egene se sa ne ma no obehunu na wo hwe say nipa da sani gina na asole fie na wo ka bibi say me kra no me pese me tu ko heaven o ka se wo pese wo tu ko wo tu wo ko heaven no ne ma no atu esum ye osofu menkonya ye so ahu sofu so obetu na ma yesu sofu ya so menkonya ye abra enipa no ntumi ntu nu enche di obetwa enso obehuri ontumi ntu nkome bet obagye di se wanye careful an sofu no betu akọ heaven ja wo mu na saa de we be ma be da je di so ahu na ma no omodo so aso dem wo no no saa ma na susu na egu asole no enche umbe ye osefie ni school 93.1 enti se emano edoso mo aso dem na mema ne nko no fine bejitum ema ye nipa bi o makoma di nyame achi da bia no empem bebrebe man binum dima wo mukunu senya ma bi mpai bo anka mema bi ewu enye ma bi mpai bo a emema bi nkoma wu eni ade mejitum na dodo no aso akoma emre bi da bia oba pade foforo ahunu da bia o pasam foforo ate enunti eka ho na ya na ema ne ko no be manye nipa ufri kan asem anu odi wachi debi enti sa enti nana nam die me di besie no nti se on konkro be ba na ma anu ebubu hwe ni ade oba bo no ma on se sofo ne de nsaka na on fa ne nsanka no odu ne ncha kwa no hyeda etwa no se betefre zo on ye me che no be ma nanka on konkro se sa wase ntungu nana me de obesie esi awada okay 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 Emma adenti omudon so wasore na empempi omotai etehwe si ebompa ya hello Obozo yey ejekuma dance United States of Kopo oh meto ka che oh yeah because have doka so go mpe doka no kwa na ade bae and the other one my talk me la to imi mizo okay and 5x 5G alright na asemi no usu akani no usu ya na the mood o dia adini ya kwa yo bala obozo ba yo bala da oh ajekum yanko yanim aha adoni zo ko challenge Sompa adini wa diedi mujidire mtino majinte moto hello baby afrefre within me free Kenya thing okay number design
Sompa anya katua panti. Yo. You be me balance so I. Ujina so. Yeah, okay. There's some carbon of kaya me curfew. Yes, say I did tin a mad door so the name Pimpy, a bomb pie on Tata. I be the song. I am. Hello? Oforisuo be me. Yay! Edimo run via boko de. Kama Sompa nya katua panti. Yeda oba de no ase ne banama nchia omoro asamoa na mama one sofo for kwabna ene ya blewa tia na gobene na mujeje nze ni gogonje no e hwe parliament ya mawuram baba se o president ye di sua djuma ayegobe o president na betia sua djuma fo wa ayegobe njinye kokonte dipen ene gobe ye di ntia e ma edoso ewo aso dem nyare se unze ema akumata be mechi o obabi owale bia o yo ba party se bi ge bia no ogwasole a odin pa bo tani kunu edumachi je ema no se bompa ye no omateri a omna nkongunu wo muso o omna do no wo muso. Okay, hello. Udin baby afrefre. Bata frame aleja da intambo. Okay. Ya chia minua ba Angela Owusua ema me why? Bata mate. Okay. Yetio. Mpacho minimum wuli de ye marado tabiu. Omo ye ma o ye no na ye no. Ama unje e kopati. Kanin sense. Hello. Baby, I'm free with you. Pastor, you're very very keen. I'm going to see you now. Okay. Yetio pa. Kakra make me say, you can manage your and then I was saying, I say, imagine when Uncle for a boy and the dear money. In our face, baby, I'm not interested in the son of the cannon. Into the dear mission be up for the and you say I'm not mistaken. You all grant our boy. Maybe one not mistaken. You say, you can all come. You didn't get to ya no mo boa. One boa, papa. Then I will go so boa. If you on my own, but will be on my own. Who say? Nipa no ko kwaka we ko ba ku bi be tell me from trauma me ko fen so when chapter bi na no say we ku mi bi mu a o ka tia so ba primu bi mu a se bia ho kokko na aka no o be o di mi se ti ni na mte mame na se di na wo no ya o ma me che se ada me yo ni ko me on ko bi an kam e wa no ko wo ki mi ka no so wo ye de bi ni a so Sompa 3.1. Oko. Ne komo ye me de. Hello. Esu obi o ha na ho konkro na kan no. Hello, good Ma je so panipa, baby afrefre udin. Me kasa fi gachi, e fema Adom yenko. Wada ma comment na ma na good pa. Na sofo of time commenting. Also before the Casano, hello, Kafra. Hello. Udin baby afrefre. From Pacho Emilia. Auntie Emilia yakwenim. Pacho Emilia from Pacho. Emani abeja phone na ado. Ya jo so kama pa. Ofo de ma ye kompa ibo bebre no. Ofo se wo na wo be hawa.
enye ze ye na ya wo no de e na obi so ho no ma onwo aware asem ne de na kwa akudi ho e na de ma ya tete hwe no so no bebre no de fa de yimhwehwe ni mu no kwasam hwehwe ni mu no ma ai no ma tete so for the next kind of kra na wada fo de ma ya kompai bono ye bompa ye ma ye kunu no ne ye ma ene abusua ne nyina okay eno ntia okay hello baby afrefre udin free kochi okay na asama mo kai no na Sompa na emum ye ma no edoso na mi fie ni se na me ye na dia o de fa ema so do na fa ema so me ye asase ti so kura no ya kan so ye kase ya asase ya oba ni bi so oko isu ni so a si isu no ye ma me wata ne tin ben so be ma wo enum onum na edi isu ni so okay ti amade am juma mu no tini ni ban hwenya ni juma esna ni juma na ade be yi okay hello baby afrefre udin yo ya fame ya meno mi kasa fi chebi anaku fa de krom okay yetie o yo yetie na se ema bible se ema na ye bone wo kiu ni mo ba na ye bone eni ti ema ye bompa ya almost sewe no o gungun ba be yo mo ho adwuma no ati o mo ho se de be o mo ho beti eba de to su bi mu so obema yo bi a ye chinyifo pa na ko mema ye chinyifo a na ka we se Gideon ya de ankasa ba be kasa kire se na elade no kasa ye no se faade no to a o si dabi elade we de obi da be ye sa nemu sa ye fo France na magedi o challenge na kopon impremi no ansa na o je di nti ye me ma sa na ye tie nsi ni e boble no nti be de se mo gugu chemo a ye be tie ahe okay mema ye change for hello udin baby afrefre good evening your family join because that's a keep post okay yetie o maybe kakao na kan de me only the way na kupo bob ni and them na bob sia aha because the safu mu sunsun me ya yo die djuma wo mo ye no menifo no ye ben nya me papa because ye no onye no e wa asase mu the sia no e hwe the way na kupo bob sia na the sia no of friend wa of friend no omra nti omu ye aho the safu ya ho nti edwuma wo mo ho aha okay hello Peter ya ko ni na ema no di ema mo kwa so du go mo problem ten ema ayo ema problem bless ba okay na ya no so de ema mo ba wala tie tu eni kila mo ya tie na o ka te mo mi de ka mo 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 wa evidence ko sa mo ba wo de ma to work to let now bonfire what you talk about do it ela am ka lo mbele na dem mo wa ko bo do ko that's it. Okay. Hello, last caller. Hello, Osei Aboagye. Yay. Nyame shira. Nyame tiase. Eni mo wa so studio papa. Nti a emesiafo na akoma ya mbre wo nyame ne fie no. Emenyimfo nso ona akoma ya den no. Onyankopon adume emenyimfo akoma da. Osei. Onyankopon adume emenyimfo akoma da. Enti akoma den ji so nyame hu ye mobo. Okay. Na waji ye no ntina mesafo. Ona akoma ye mbrɛ. Nti ona sonso da fo menyame. Okay. Enu ntira
Oforisuo bema. Ye. Ti obuase ma 14 fo nyina ma me ai. O matonka. Me da wase. O matonka. Aha ena yede wofre no enyina ebese aperitivo eye bitters bia amanfo ani aba ho ye papa na nyamro sakura amanfo ani aba aperitivo no papa ma no maboabo mo spices ne herb any fruit na egum tenkom no ntino amanfo edi adanse se akoniansa so no enyoma pinu a na aperitivo no wonomu a eye edema wo akwada nafo ye ntoto a wonomu aperitivo no bi ebebo ne ye papa enso oya pani na udidi wie na se duru baby na se obo ana kokko eye oya no aperitivo wate baby eto nsa tusa wo man mu bia da kwa benya bia to na FA Masters Limited Obasanjo akwante poso Accra Gas de edoso okọ ha obutumi atuni dudrom na woso abeton ate so emfa so yefre aperitivo ewa homatrifo we so yekotobi na yefa eni yejuma 0246 270 221 0246 270 221 na ensanu juma ye kama ensanu juma obi obeka ensanu juma nye bia no ka che se ofoso be ma so oboa hwe covid-19 ba ye no ehon na mehu ensanu juma ye kama efise suku nyina ne atotum enso wo mo na musu ensanu juma na wo mukọ ekonya kakra atu wo botom eho na mehu sa ade no na juma die bia Sompa TV no wachechere se wode ebegu TV no so no efe ye papa obi onim etireye na ne seta no ano odene efe o yesta na to se wedie ne sa no bo obi onim etireye no saafo no na yehwehwe wo mo e Sompa TV no so no audition form no e 50 Ghana cedi brand ne beto bi ne be use ano be kire wo bobre na manfo nka se mo piafo waya ade 0553 1982 0553 1982 beto form ni bi ne be use ano e wo Sompa TV no eso abrewatia Oforisuo ya beko Facebook na sa na yanka nche so how bia ha wo amane bia wodam okoda na aba beto so no ya Asem Mpe Nipa dwumadie fo yenko a na ye betimi aboa wo ayisa enkonua no de afri ukom number se wo sa wo frɛ no 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 and now 0452 0945 93 0552 0945 na Berlin nie what the free medoma or say go be popular food pa yeah no what town and saying na or say a man so epe and century ne ketisa see do was so free agona saba e was say ye adwuma sunti enko so anya sa Mike Boatin was so Asem Mpe Nipa team ni nyina adwo yenko so am adwuma den wode abasobo e de my Kobe and so say abetie aka face the wall eno na ekọ Ebeneza mankwase good work Sompa ye da se papa ye chief producer atena se nche ye be mana kasa na mefa Vivian de no ento so say Asem Mpe Nipa family and friends or my yadwe ye jo so Evans kwache was so my nyina yadwo or share life and so akokere junior tiero was say was share e the free one was say Aboagye den na one day when munya for Jonas Morris akrofromo adanse akrofromo DC was watch ya no na King protocol so my yadwo hwe wo Kuwait abrochimem ye da se Vivian Chese Asem Mpe Nipa all the way na wo hwe e the free Gabon kwadwo ba for wa o say o my nyina yadwo wono so hwe e wo Redditch UK abrochimem na ye wo champion was say gobe eye best food na Ebeneza amankwa de no say Sompa ye too much or share the free takra de anas fufu e wo ho
sanso ena Lawrence de by Frank Kobina wano so ne de wa hase nom yeda mu nyina mo ba Mike Boatin was say abrewati you always on point yo yeda ase mu nyina yeda mo ase na ye konti ye chefo nyina no ye sere Nyankopon so nhwe so nom yen na onfa na wotwe wie yen so enom ye se be ya na wotwe besim no ye sa no be chia wa ahoden ene enije mu fo so yem se chief producer obesori nti Asem ko bi wo wa ye listener ba ko ye friend no Maame Sapon. Okay. Ni kunu twitro na lady no on disho no ho agro. Okay. Se die na koma si tie chi no ho. Ma yem bona baso pa Maame Sapon. Spetting pom. Na me kai atifo se Nyankopon ya adoma Monday. Asem we ba na chen kwabna na etwon. Monday edwada. Okay. Asem a eba Asem Mpe Nipa no. Wanti bi o ha ho. He. Kwabna na etwon sa. Okay. Okay. Me kwe na me de enchia kase ebeko ama Hana Sergeant Hana ewo Aswase police station me ame dofo no na matia enkoda ni nyina ye maame mehire no maame ama okay matia no matia maame afie dwane enso kama pa matia dwane mo mo ayi so WhatsApp group ni ye kai wo okay abrochefo ni ye say WhatsApp group ni ya tin no o pese wo join ye no ase wo twa high e was 0243 58 bm 78 0243 58 another 5878 of also mrana ye nyina dwumade ne no mu na di na bibia enye enkoso okay yes sorry na ochina da anibere asi e wa Santemampo wabra fada ena dodo no afa no e wa Santemampo tunsom wadane agya ales me yonko pa ne papa no wochina ena yedi na wotweda no e wo Santemampo ti Santemampo fo nyinada momotwi yebeya yebeko tunsuom na Yakoboa ales ene ni nuanom na wotwede die no fada watofom oyefutufuo ese machia na nafo susapon na etwafo hene ma dasebre sebunsu machia no yie papa na okwafo ko adwuma wopon enuti adwoda besi sabre Asem Mpe Nipa adwuma die no yebeko ahomegiem na dwoda yebesaba na yekɔ no yede ha eja mampike na watoa so MC afo yinada ye beda mo ase obi biada wo boaye akwaniasa kwan so ma dwumadie eye peye no ena ya da mantem nanso so no e wo se ye ba ne besi bibi kire ye tiefo ene yadofo Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye kwa pike ena ebehwe kire ye ko long time ohini yiri ekua yeboa esia manie abrewatia sabi